pozivam sve zainteresirane koje će pripremiti sad. Tako da hvala za njihovo predstavitev, seveda ki so danes tudi z nami, smo veseli njihove prisotnosti na našem gradu. Vranski vitezi, namreč vranskih vitezov, kamor seveda pozvati ljude na dane vitezova vranskih, koji su 12., 13. i 14. 8. ove godine. Spektakel, eno komedijo zmešnjav, bi lahko rekli. Dodali tudi na pesku, tako smo si tudi sami zaželeli izbrati obdobja veselja. Vidite malce bliže. Prvi predstavo si bomo gledali tukaj nad potekala. Kaj bom nekaj ponehal? Domači in to iz srednjega reda, popotniki, posebni. Dragi ljudi, potomstvo, lepo vas je biti. Tukaj trnulja kozla. Ja, je res, ne. Je res, tu je vrat. Idujo čvre po roku, kar se kozel, uspne svojimi nogami vrh ploda. Nabraću van. Spet pa se zmeni. Dober dan. Dober dan želim tudi jaz. Lena. Do večerje. Kako se njima reče, za hude čase. Dobar dan. Dobar dan. Zdravljeni. Jedna